Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Nabi Pata? Kamu duduk-duduk sedih. Maka deka apa cik di miyak. Dia pernah kena dua. InsyaAllah matupi. Ya kau engkau pasti sawat di motu matambah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sini tomato amalabiku andrangi selesura selaku ing kehadire. Alhamdulillah angka ki si masih pulung ri onro malabiye naganggu ni tutin ro asota. Oleh Pak Ustaz naganggu. Alhamdulillah angka ki si fulun ri onrange akat tamade cita tentunya silaturahmi ki, tentunya tambah ki masalawat, semangat ki mengaji, benengi rodek gagal acara maka kue janji nareko patin ruang asoi matin roy oko bolana. Yare gaga de gaga na jama, yare ga mak gosip dan lain sebagainya. Wadi janji. Tapi nasabak si puluh ki maka kue termasuk iya wadi janji nareko de olo oko on ruange de nangi wak baca yasin. Tapi nolli ka ibu muslimat untuk membawakan hikmah, membawakan ceramah macotona alhamdulillah. Salawan renge mapasalam selekiring alori Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sini tomatua melebiku andrenge selesura hadire. Iya atau ngetak ri. Alhamdulillah. Aiga naleki papinya mapung subhanahu wa ta'ala. Na angkaki dan aswe bulan Agustus biasa juga dengan bulan kemerdekaan. Mamagi-magi maki riiye na peringerangi ki pemerintah ngerangi ki faimang sini kae maka idi turu fatawe dasarnya adalah merdeka mana gitu. Makanya angkai asal melo yang dinamakan budakan. Bahasa yang neritu ata. Hamba sahaya. Jadi ternyata kampot tak drap pura angka mito kelompok-kelompok atau tingkatan-tingkatan yang menyatakan adanya hamba sahaya. Riolo, maka kue degagan. Sini tomato amalabiku yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angka hak desa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati wadita perisa hadisnya dari Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah nomor 4171.
Hadisnya dari Utsman bin Jubair. Dia adalah maula Abi Ayyub, salah satu tabi'in, mendapatkan hadis dari Abu Ayyub. Maka dia Abu Ayyub, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkasi di kalolo, angkasi di rufatau, na pulai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloi melau nasiha okko Nabi ta. Nasangi iro kalole a'tini aliyang nasiha kami nama poncoe. Padat, ringkas. Jadi narik ko baca itu hadis Bapak Ibu, magampat tu iro bahasana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, jelas. Manasa. Na pada idi biasana mai ga bicara ta dito pa na manasa cakar duto pa tawe. Iro bahasana Nabi ta narekomelo ki misa tandra-tandran na ilalan na desa jelas, padat, singkat. Manasa. Tidak banyak embel-embelnya. Mage nang kadenre lo tapwaki talae Utsman bin Jubair. Ternyata Utsman bin Jubair ini adalah mantan budakna Abu Ayyub. Akatana yanaritu, ternyata seorang hamba saya wading lepetam riwayat hadis. Ia na bukti mage tau salang Bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam susui talai perbudakan. Nasabaan kamu patu maka kue yang modern, perbudakan modern. Contoh misalnya, ya sakit mita okko beritai eksploitasi manusia, perdagangan manusia. Lebalu iro tawe okko saliwan, imigran. Lepak jame okko saliwang. Yare ga angka anak-anak makundrai dijual di luar untuk mak jama di kafe-kafe, yare ga di bar-bar dan lain, pelacuran-pelacuran. Itu semua adalah perbudakan modern. Yare ga bantu tak mulai suruh mas sering nasabak sibuk ki idi. Padahal berhak untuk menerima gaji, itu bagian daripada perbudakan modern. Ya sengi alit tak, kemudian dia adalah hamba, makanya dikatakan hamba sahaya. Nah itu adalah Utsman bin Jubair. Ternyata efatamai mencaji periwayat hadis. Nah sebab memang iro agama asal lengat tak melok susui yang dinamakan perbudakan. Jahan, iroko negara-negara termasuk oko negara ta Indonesia riolo di bulan Agustus disebut dengan bulan kemerdekaan. Syukur ki. Nah sebab ma pada mana hak na rufatawe. Lefa pada mana nge ilalan aku range. May ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nigi deceng. Urane ga iyari ga makunrai. Fa huwa mu'min, mata pa ko pong Allah Subhanahu wa ta'ala lolongan ni apalang pole pong Allah. Sini ngata malabina pong Allah Subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Nasang Abu Ayyub ilalan na okwe hadis na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iye tu orang pianga ki iye tengah soe, iye asoe insyaallah de nama tu nama susah, magampam. Tallu mi melok lo orang pianga ki. Iye nasihatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fodangi iro kallolowe nasaba milawi nasiha okko nabitta. Makanya ad-dinu an-nasiha. Dalam hadis disebutkan agama itu adalah nasihat.
Ajak ki nang kacok mengkalingan nasihat. Namo manatu tisang. Mapada lo fowe iya asoy. Wadi jaji ibu-ibu muslimat. Marepa ki tu mengkalingan caramah. Marepa ki tu runtuk pak disangang. Pada fada mati orang piangaki. Ajamu ha. Maka daki. Yasiru. Yasiru. Turi iya mana. Dega gato makro. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dibelakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor sidi. Idza kumtum ila salatika. Fasalli salata muwaddi. Taparisay. Narikko patatoki sempajang. Tapancaji. Pajata. Asangi sempaja pacapurang. Jadi kalau kita sholat. Nanti sholat asar. Anangi elalanna atitta perasaan makada magana benengi narikku iye sempajakku sempajak pacapura. Termasuk sininna amala-amalata puasata, seketa, hajita, umrata, pasidekata. Termasuk iye safarita wadi jaji. Angka ibu-ibu lolongangi makada iye nakapan safari terakhirku oko muslimah. Magai bajaga minggu pemak ga iyarek ga 10 hari ke depan ga nale nyawata pong Allah subhanahu wa ta'ala iyarek ga naleki lasa pong Allah subhanahu wa ta'ala iyarek ga makutukutuki loko safari. Aga akatana na rekole tanang ni perasaan elalalan roaleta yarga elalang atitta makadaki bah bengi iye sampaja pacapurang matunga-tunga ki masampaja makanja kekhusyuata aku po Allah subhanahu wa ta'ala makanja puasata berkualitas pasti dekata makanja umrata makanja hajita penuh baraka ukur ilalana narik kole tanang iya perasaannya cuma masalah biasa dek yang ngerangi iya agagai makanya teto kak riolo tak manang ibu-ibu melo kak mapering ngerang maka dan narik ko figauki si dideceng tak usahakan ni tanang ni ilalalan roaleta maka da iya nakapang amala upacapur. Insya Allah nariko tatanang i agagai matunga-tunga ki masampaja matunga-tunga ki mapuasa matunga-tunga ki masidek dan lain sebagainya. Sining atamalabin na Allahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Magi nang ka narampe na bitta talai sampajang uko ilalan na hak desa na. Walaupun sebenarnya masuk panritai tanya tu bawa sempajang, tapi sini na amala-amala. Tapi secara khusus desa na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampai makada sempajang. Tanda ia dari itu tapakan jaki sempajata. Mami watwe wajib. Tapi ajak tu si makada ki ai sunnah bahaya. Karena menganggap enteng hal-hal yang sunnah. Sini ngata melebih fungallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Nomor 2. Ia malak dae. Apalagi idik rufatawe. Angka agaga yafunai elalalan ro'aleta. Malak da maka buat dosa. Aga yero nasangin nabitta. Takallam bikalam ta'tadhiru minhu. Ajalalo ki nangka tomak bicara. Iya ro bicara mati wad deki masa sekali. Peko carana Pak Ustaz iseng ni maka ada masa sekali ki mati. Narik kole fawi iro agagai. Apikir ki
sebelum mak bicara. Ijolo aga mati melo lefau. Ajak gama engka to tersinggung. Angka bali bola tak tappa macai na rekko. Malicu-licu ada ki. Iarek ga mapasu ada ki. Nasaba iya na lillahi. Dekwala de rejing le kontrol. Wak dingi mencaji suruga. Wak ditoy mencaji neraka. Nasaba de gaga bukunna. De gaga kontrolna. Bahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pura melo ko pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Laitani kuntu akhras illa an dzikrillah. Pong Allah Subhanahu wa ta'ala melo ka. Narikowat dingi pancaji ka tau bebe sangadinna narekku masikiri ka oko iko. Melo doa makoroku. Hah? Mapada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ro sahabat na Nabi ta Abu Bakar As-Siddiq. Relongan naku puang makada laitani kuntu akhras illa an dzikrillah. Pa bebe ka sangadinna narekku melo ka masikiri ko iko. Sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa ta'ala. De nateyaki agamata untuk mak bicara. De nateyaki agamata untuk manena. Tapi kiri ki jolo. Tatimba-timbang kita ranak-ranak. Agamata itimutta. Porelilata. Ajak agamata singgungi rufa taulenge. Mapak di taulenge. Kacewe taulenge dan lain sebagainya. Bahaya. Makanya Ali bin Abi Thalib. Purato yaling papasang oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'ala lillah, mas'ala lisan. Aga nasa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam oko Ali bin Abi Thalib. Maka dai Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam degaga kami nang makasing elalanna tubunna iyare galan ro alena rufatawe sangadinna lillan nasaba iro lillahi waddinna fatamaki suruga wadditona fatamaki ranaka. Makanya pasanna ia Nabi Taib loko Ali bin Abi Thalib harus terperakai ukulan ro aleta. Tepat diboleh. Nomor 2 nasange Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam oko Ali bin Abi Thalib. Iya rosinin narufatawe engka mana kekurangan nah. Makanya dia nawat ding idi rufatawe kefuada ada ki. Akana magatosi ko makwe caramu mapake misalnya. Mage nangka makwe modelik na bolamu. Mage nangka makwe caramu manre, caramu minu, caramu dan lain sebagainya. Tersinggung rufatawe. Karena kenapa? Sinin na rufatawe engka mana kekurangan. Engka kelebihanna, engka kekurangan. Termasuk ini. Nomor telu nasangnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam loko Ali bin Abi Thalib wala tal'an musliman wala dabbatan fatarji'u ilaika. Ajak lalo ki nang kalaknat i cacai maki-maki fuada kalelengi rufatawe termasuk olok-kolok nasangnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak lisu pemang okoiko. Biasa gitu kapang runtu tahu buangi di tengah lalangi. Biasa kima pacidak, cidak, cilaka ko. Iya, dupai dan lain sebagainya. Ajakin ke makoro, bahaya ya roh, bahaya. Karena itu bagian juga melaknat seseorang. Ini gesuro ko, nah, bahaya. Nasabak makanya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gato poji-poji puade makoro li sumatoi aga oko alena.
Ajak agama baja sengaja dia buakin apa cik dak itu agak tahu. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Dua ni lo rampiang aki denre papasanna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor siddi ia naritu narik ko masempajaki iarek ke Makkah malaki tak anggap bahwasanya itu adalah sempaja pacak purta. Nomor dua, ajak lalu ki nang kefasu ada wadi jadi masa sekali ki nang sabairu ada. Nomor telu. Terakhir. Sebab cakur du mana nih jewita. Latu tetes lagi. Telu. Baik. Jam 5. Boleh gocang risange. Nomor telu nasange Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Ajak ki nangka gatungan ngi harapata lau rufa taulengi. Jangan ki gantung harapan tak kepada orang lain, termasuk sama suami tak. Wadi jaji marioloi lakit tak lelur pamasin pung Allah Subhanahu wa taala. Ia biasana lakit tak alena malekit di balanca. Nareko mate lakit tak ni gana melo malekit di balanca. Nah, ni gana. Makanya kita tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada seseorang. Termasuk nariko de gajo mana. Apalagi nih. Pokoknya sama seseorang, siapapun itu. Oko pale waddi legatung iro harapange, oko puange. Nah sebab magai, dia itu kecewa. Tapi nareko lo pada tak rufa tahu. Apalagi nareko musim politik imak ke kue. Kadang ia naro yang upile. Purana matu tapi le mana kekecewa ki. Nah, makanya ini maksudnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menggantung harapan kita kepada seseorang. Pasti kecewa. Termasuk ini reko maka buaki deceng. Biasa ki idi maka buah deceng. Angkat tu harapan tak melo le bali. Mau dibalas, ya kan? Tapi narekode na balas ina sabab matanre harapat tak lo pada ta'rufa tahu agak hasilina kecewa. Makanya nareko tu mak bere, jangan kita mengharap, itulah makna keikhlasan. Mak bere ki telo, mak bere ki bepa, jangan kita harap balasan. Tahu mani melo gamalek ki dega alena mani melo gam misang alena de ga melo misang alena. Yang jelas letu oko idi jangan sampai ada muncul kita mau dibalas. Angka melo ya leyaki pasti ujungnya adalah kekecewaan. Kecewa. Iye papasanna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda atau rajulun yang datang pada saat itu. Sining ata malabinna fongallahu subhanahu wa ta'ala ingki hadire. Maga itu nangkap fongallahu subhanahu wa ta'ala narampe ilalang akoram malabiye dalam Quran surah At-Tin wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aga masuk na iya ayat. Nareko tabacay, titay, maka daki tu kapang, iya narorupa tawe itu ngatunga pura repancaji pole ri bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi dek na letup mi ko ayat na pong Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin.
Dekna ia mana makanjak, mana bentukna makanjak, mana sifatna. Angka dek, thumma radadnahu asfala safilin. Setelah itu jatuh di tempat yang serendah-rendahnya. Aga akatana, idi rufatawe, nareko punnaki sifat makasing, ati macinong, kita beriman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka monroki ri ahsani takwim. Dena sini narufatawe ahsan takwim tidak. Ia mi punnai ampe madeceng, ia mi punnai ati macinong, itulah ahsanu takwim. Yang selalu berpikiran positif. Dega nak kadapong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sini ngata binafung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maga itu turi angkaki narampe pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tau matapa dimulai ya ayyuhalladzina amanu tau matapa narampe akatana angka potensi tau matapa wa di jadi na bicarangi tau lenge nasaba iro telah itu matapa ibu-ibu dia punya tingkatan seperti ini. Angka madodo tepat na yasi cekde angka monri tengah angka yasi lada. Jadi ternyata orang beriman itu juga bisa berbuat yang namanya kesalahan. Nah, sabairo talae iman, al-iman yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Ajakin nang kecapai maka dai mata da iya tepakku wadi jaji silalona mata da tapi sekarang tak pamadodo. Makanya magi nang kasi fulu-fulu ki makwe morak mata da si femang iro sumangata. Mata da si femang iro cara tak makamala okopong Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkalinga ki ada makasing nasabak melo sile cas iro agagai padahal isan niro isamanen niro denre melo mani agali fuangka melo mani laifan nanungang iro amala sini ngatam labina fong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kihadire fekkoni fale carana melo laifan nanungang iro agagai harus ki punna atak dekan niat narik kode nama tak dak niat tak marajik itu mencaji ibu-ibu muslimat turi macuk mas safari narik kode nama tak dak niat tak kita tidak akan menjadi istri-istri soleha ibu-ibu yang soleha nah sebab angka niat tak jokai rogagai nomor 2 istiqomah itu bisa kita jalani nareko sibawe si bawang nareko alaletak memang ngaji biasanya marajingi istiqomah buat dijaji elalan nasi mingguwe denang kato yasina tapi nasaba si oli ki si rampe ki maka kita menjadi istiqomah nasaba angka si bawatta si salah tu ibu nareko alaleta mitu makamala si salah nareko maega ki makamala makanya muslimat makanya di NU itu kita disuruh berjamaah alaikum bil jamaah nasaba rigau angkana mak berjamaah ki masih kiri mengaji masalawa apalagi mas semfajang insyaallah mata dairo istiqomata sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kihadiri maka dari itu ilalanna iya aswe mamagi-magi angkaki turi angkaki mengkalinga iyare ga runtuk ki nasihat makasih serekuam mengi kita punya niat yang kuat
Kemudian nomor 2, sapaki si bawang, teman. Termasuk biasanya nareko engkamo pa muslimak de panaboting, sapaki suami yang mampu menjaga keistiqomahan kita. Minimal na dukung iro agagah. Ia asoe dek na sinin na makunre mapada idi mana. Angka makunre saliwang okoro, wad di jaji makutu-kutui lo masafari misalnya. Atau melo ijok kalau kue tapi angka kandalana, angka hambatana. Aga iro hambatana. Yate yang ikapang okolakin na. Maka de kapang de na wad di sifulu makunre misalnya to. Kada majelis taklim. Apalagi angka urane misalnya pacarama. Padahal elalanna rumah tangga ta idi rufatawe kewajibanna iro lakiye makbere telae nafkah yang namanya nafkah batin, yang dikatakan nafkah batin itu tania bawang oko onratin ruangange, tapi ia lengi makunreta perhatian, ia lengi aga pendidikan pakutanana idi makunreye. Biasa nih na pak guru ambu na mengaji, na pak guru ki masalawa. Biasa nih na pengajari oko iare nga noli ki nareko angka masalah salah oko idi. Na sabak kewajiban na tu aga urane naleki talai pak disengan. Nareko de nulai tapodangi ambut na badece maka da alip pesan nak kasih macio oko safarie na saba oko safarie lolo ngaka pak disenga pole pak ustaz minimal tambah malolo kak magai nareko tam tarimun roki oko boleh masumpa seding pikirannya tambah matua ki seding nareko macio ki oko masafarie manyamang mega si bawata macoki pai mamalolo yang sangi aleta masih 40 tahun. Wah. Sini tomatua malabiku anrenge selesur salaku yang kehadire. Iro nasihat angkai narampiaki guru-guru tak termasuk fanrita tak termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan Muharram ini farallu ki angka cata ifemang mapade denre lo rampiangaki iye taunge nasihat aga wadding lefego untuk bulan depan ajaki nang kemakada ay agi nasang amalaku mati pak ustaz aga target tak iye taunge atau angka tomatua malat biku angka target si ulanna bahkan ada target satu harinya untuk amal makasih iya naro denre nasihat lo rampiangaki nasihat na rampiangaki guru-guru tak ustaz tak para ulama kita termasuk para nabiullah lecata imadece maka dak kega kira-kira wak ditafigau. Nah sebab dek na mungkin sinin na nasihat tule mana jamai. Dek na mungkin. Saya sakmi. Nah sebab idi rufatawe beda-beda kemampuan tak. Ada kemampuannya beramal makanja sempajanna monriasi sempajan kualitasna. Angka ibu-ibu yase i puasanna. Angka magalak makur. Angka ibu-ibu magala masih dekat. Angka ibu-ibu magala masake menre umrah dan lain sebagainya. Macam-macam. Punya kemampuan yang berbeda. Makanya magi nengka nasangi fanritata nareko maka malak itu ajak muha nengka tappa meloki mapada amalak tak taulenge bali jamaata maka dawe dikenakan jak sampajanere dikenakan jak sikiri idi na tafikiriki maka da kenro monro amala kira-kira masumanga ki jabat
Sini ngata melebina fongallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Magani pale nareko dek gagasisan na yakpu. Dek gagasisan na yulle. Minimal lah dan niya ibu. Minimal dek gaga dosa takki bu. Iya narwaga wajib bawat. Tajama. Sampai 5 waktu. Puasa ramalang. Sakka nareko pale wajib ki masakka haji nareko wajib ki menre haji. Sesanna iro minimal dek gaga dosa takki bu yarega palicek dek mi dosa yakki buat. Makanya magi tu fanritata ulama-ulama kita di Indonesia malah da itu narampe talae tinro naumus shaim ibadatun. Mereka tengkalinga to tinro na papuasai ibadah. To nga satu angka kapa to maka da turima tinro na bawan na jama. Tapi angka hikmana Bapak Ibu, ada hikmahnya. Tapi nasabak matinro terru iro tawe, dek gaga dosa nak kibua. Yang penting moto ima sempajang. Ya miyaku tengah supinoto. Wah, merejito ye. Laba iluroi laba tu yasra. Jadi ternyata tidur itu punya hikmah yang mendalam. Nasabak magai natutu iro dosa-dosa lain. Nasabak wad dijaji dari kodek to masuki pole kamarata, masuki pole bolata, si runtuk si bawa pacoritai saliwang. Jaji coritai, jokkatoi, dosa-dosai, nasabari le cerita tauleng. Sini ngata malabinna fungallahu subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji angka ibu-ibu makutana, masalah nasihat-nasihat seputar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati mungkin ada sesi tanya jawab yang dibuka oleh ibu-ibu. Nah ia mitulu rampe ia aswe mamagi-magi wadi yala buruang oko idi manang dan insyaallah runtuk toki tu undiang talumi orang peangaki nan nia angka cek de nange masalah-masalah yang berhubungan dengan bulan ini. Nomor siddi yang naritu idza kuntum ila sholatik fasolli sholatam muwaddi'. Nareko masempajak ki ihare ga mapego ki siddi amala tatana laloi ilalang aleta maka da iya nakapang amala pacapuretta. Nomor 2 tajage iya lillata ajak gamma iya lillata mapassu ada wadiki masa sekali nania. Nomor 3 ajak laloki gatungangi harapatta lo fadatta taulenge termasuk harafatta loko laketa. Makanya ibu-ibu itu ada haknya untuk bekerja. Wadiki majama uku isaliwang, wadi mancaji guru, wadi mancaji pak balu-balu dan lain sebagainya. Kita punya hak seperti itu tentunya dengan izin suami-suami kita. Sini ngata melebina fungallahu subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat-nasihat yang saya sampaikan ini wadingi nafatadda'i faimang agamata, nafatadda'i ada-adata, nafatadda'i faringar-rangatta untuk kita semangat beramal. Tentunya beramal seperti ini insyaallah kita istiqomahkan secara perlahan-perlahan. Sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala apa yang kita perbuat dan niana dan pengengisinin atas salat ta'ye fagoe. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Sedikit dan terakhir mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah untuk beramal, untuk menjalankan jamaah safari muslimat ini. Ia adalah salah satu dari termasuk kita juga, apalagi macoa-coa ini, tentu kita minta kesehatan.
minta kekuatan, tak juga semangat sama Tuhan. Buat dijaji angka gamma rasa mah kutu-kutu meloki ko pong Allah Subhanahu wa taala tak de mana ngiru para sama jani subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salaman wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa katan fil rizq wa taubatan maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma salamun alal mursalin wal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.